Halo warga Sidoarjo, khususnya area Aloha, Waru dan sekitar Pasar Wage. Bingung cari toko kosmetik termurah dan terlengkap di mana? Yuk, mampir aja ke Toko Jayantik Kosmetik, Jalan Ratu Ayu nomor 27 Wa Kecamatan Taman Sidoarjo. Di sini jual berbagai macam kosmetik dan skincare. Harga terjangkau dan pelayanannya ramah-ramah. Di sini juga jual sabun pepaya RDL original dari Filipina loh. Pakai sabun pepaya. In every moment, my love will be tempted, but still the forever always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my model one.